Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Pasita iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Talaga narigat ti epekto da iti a pandemya iti panagbiag mi. Naawanan iti trabaho ni Arnold nga asawak. Nagbalin na narigat ti amin para kada kami. Nang runa, idin-inot ama ibus ti urnong mi iti bangko. Bueno papagayam, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Pasita. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Mapanak ag-withdraw iti pagbayad iti kuryente. Lakay. Anya pa yan ngay. Awan mo't kwartak. Maibusan ti urnong tayo iti bangko. Agsasaruno dagiti babayadan tayo. Nasken nga adda pangalaan tayo kuma iti inaldaw agastusan tayo. Bayan, tamang panunutak mo kasano. Adamot pa panam? Mapanak man ijayan da kumpare ka William. Barang matulungan nak. O sige. Aggidan tangarudan arumwal. Oh, pare. Nakapasyar ka man. Huwag pare. Tulungan nak man takasapulak ti trabaho ita. Trabaho? Nagado. Nagrigat namin di awan trabaho na. Nakitam day taban ang nakaparking di ta igit ti kalsada. Akin kukuha na ita. Kukwak day ta. Kaano ka pa ang nakagatang itivan mo? Hulugan day ta. Pagpaspasadak. Isumad lagaya madikan makitkita. Agpaspasada kagaya man. Itatawan pa'y agbiyahe abas. Aduti aglugan itiban. Kasta ka di? No adda basit kwartayo. Pang down moon. Agpasada ka mo't akas kanyak. Mayat ti singasing mo May hat kunakken ka. Saan ka nga agbabawi? Sapay la kumatan na baligi day ti nga aramidan ta. Lakay. Mayat mat ka ni kumpare William. Dandani pa'y ka nung mabayadan na Jevan. Uwanan Ison ti pangaramatan ta itinabat-bati nga urnong ta. Di ka mandanagan bakit. Tasay-saya at tagpasada. Rumbang laeng. Jack ammon ti mapasamak kada tayo. No pumalpak pa'y laday to'y. Lakay, ingkamot kitaan aje baro avanda Pasita. At daya, Wen, ipasada ka nun ni Arnold. ay nasaya at ano kasta, tanay. Adun ti utang ni Pasita kadata. Di mo pala sing-singiron alakay. Singsingir kaya may Bay ama ka urnong dapay baset. nasaya at nakapanunot da iti kasta a pagbiyagan. Sa bagay, nalaing ni Arnold a driver. Tanagbalay na personal driver jebak ng apolitikaw dito'y lugar tayaw. Kita ang bakit? Nagado ti nagpareserba ng agpamanila. Aywan. Nagpartak talaga no i-post mo dita Facebook. At dapat kiti agparpareserba nga agapo iji Manila. When ang amangan numabannog kamot una yan. Kabalak, bakit? Masapul nga at damot aldaw nga aginanaka. Amumutan, pakaalaan iti disgrasya kadagiti kalkalsada numapuyatan ti driver. Di ka di madanagan bakit? Tanarwamak nga agmaneho iti adayo. Bastagan anad ka dagiti ang nagpa-reserve kan ka, i-save mo ti number da. Kan kontakam ida. Tainton maminsan, isudan tumutlaang ti ilugan mo. Hello? Hello? Si kakadin ni Laika? Diyan nagpa-reserve nga agawid iti probinsya? Wan manong, siyak dayto Sa dino ti pangdagasakan ka, ma'am?
Mabalin ka ding umay nakalaan dito yung Novaliches. Dito yung Novaliches bayan. Asidag iti simbaan. O sige. Urayan ka dito yung ama, no? O sige. Awagan kanton, no si Diga kon. Arnold, tinagan mo, saan ka di? Uwan. Ay na, nagpogi kamit gaya. Ha? Saan mo ta? Nagtayag ka pa eh. Idi ka sarsarita ka ije cellphone. Kunaknukas ka dagiti da duma a driver asaan ngagdigdigos. Saan mo ta, ading? On gayam. Ada ka di pa da duma a pasaheros mo? Uwan. Agur-uray da ije ermita. Aldawan. Ngam, mapantapi ag merienda. Sika man, no, mabisin ka. Sige ka. Sa anak ton nga agluglugan dito van mo, no di nakaduan nga ag merienda. Sige man lang, eh. Oh, Manong Arnold. Apay kas lamat netens ka makisangsango kanya. Ako, saan ba ta? Relax ka lang. Pampanunutat ngamin dagiti pasaheros at agasak. Iserve dan madamdam at merienda ta. Mabisina ka na gururay, ha? Bagay mo day tabuok mo, Mano. Ha? Adda karup-rup ang mga artista. Aya? Ay na, nagswerte ak lakit din. No si Kati Agbalin, a boyfriend ko. Dahil amin din napasadak, bakit? Yawat ko amin kan ka. Mayat gayam at talaga't agpasada itapanawan Italang dahil bakit? Ang kasanunton, nagsublinton dagiti bas. Di mo pala panunutan dayta. Agi na nakakit di nga aldaw. Adan sa manan agpareserbakan ka. Uwan nga ron. Mabit lang Siyak timang sungbat. Tapno makain na nakamot. Hello? Hello, Manong Arnold? Asino da ito eh? Nilay ka. Pasahero na ka nilakay ko? Wan. Agpareserba ka ka di? Wan ko ma. Agsubliak man ngaminan ije Manila. O sige. Kasaritam nga rod nilakay ko. Kasaritam. Pasaheros mo. Nakigtutak iti babae iti simongbat iti cellphone mo. Nimat gaya misis mo. Imbag man, kasan na ka nga inungtan? Apay ko mga ungtan na ngay. Kat trabaho mo da ito eh. Nasingpot ni misis mo no kasta. Imbag man? Ken awan mo tidakas nga raramidak. Sa bagay mo't kadi Kasi ta, nailugan ka manan ngagpa-Manila. Amon, feeling ko siyak ni misis mo. Ngayon, dito yak sango ang nakatugaw. Ha? Ay, nakaragragsak siguro anya. Nupod no ay siyak ti misis mo. Sika talaga. Naangaw ka unay. Arnold man laangan tiyawag ko kan ka. Ngayon, kasla lumakay ka no at damanong na. Mabalin lat ha? Ayun kayam. Amangan mo't no bawal taglogan dito yung van mo no nakashort ha. Apay ko mga bawal. Bagay ko kadimat laang day ti suot ko. Uwan. Bagay mo. Arnold, umay kanta ije boarding house ko ha. Apay? Birthday kintan Sabado. Namnamain ka ha? Si kanto the special guest ko. Agtugaw ka. Agyaman ha? Ay, kunat mo na po kawak. Kasano ngamin? Awan mo't makita ka bisita. Ngam, ado tinakadasar ang makan para kadata. Anya? Saan akong anagayab iti bisita? Si kalaang ti bisita. Dua talaga? Apay, di mo kaya? Ado talaan. Apay, pudno aya asaan mo na makontak ni Arnold. Wen tatang,
Idi pa ila kumabiyernes ang nakaawid. Diyak amo no sa dino tinapanan na. Nay, apay ngay. Anya tinapasama kini Arnold. Dinamag ko kadagiti kakadwa na nga agbibiyahe. Ngam saan damot nga amo ti ayan na. Itaman pa yan napasamak ti kastoy. Iso ang madanaga nagtatang. Ala, no saan mo pa ilang nga makontak? Mapan ka ni J Police Station. Wen, tatang. Agyamanak. Nagring matlaangan ti cellphone na. Sapay ko matasong batang na. Tapno saan na ka madandanagan. Hello? Hello, Arnold. Sa dino ti ayan mo. Apay asaan ka makontak? Manon nga aldaw asaan ka nagawawid ah. Kwa. Madandanagan kamin kan ka ditoy. Tap nga mo, plan-planwak pa yan amapan ijay police station. Sweetheart, agdigos na matan. Oh, at dito lang. Arnold? Asino dayjay? Babae dyan ang ngag ko ah. Ha? Asino dayjay? Sumungbat ka, Arnold! Adda babae ni Arnold. Ha? Adda babae na. Nay, kasano ana amuam dayta? Adda timok ti babae anang ko. Idi nagsarita kami. Anya? Isumat lagayam asaan ang nagaw-awid iti manungal daw. Sa bali mat gayam tinagawidan na. Ay, unay mo't dayta lalaki. Ti awanan bain. Sa bali mat gayam tinararamid nan ijay Manila. Ayan dagiti ubing. At ginatang ko apasarabo para kadakwada. Oh. Apaya di naksungbatan, pasita. Naikabil kong dagiti amin agamit mo iti karton. Ha? At dada iti igid. Alauman. Tamapan kan iti ayan ti babaim. Pasita, Diyak kayat ang makita ti panagrup-rupam dito balay. Kan ibatim ti tulbak ti van. pasita. Agsarita ta. Di mo kumamot aramidin ti kastoy kanyak. Nakalukat tiri daw para kan ka. Pumanaw kan! Pinapanaw na ka ni bagat mo? Uwan pare. Babae ti makagapuan niya. Kasta akmet, idi nang rugi ak ngagbiyahe. Babae ti umasidag kanyak. Ngam pinanunot ko ti pamilya. Diyak impalubos ang maperdi ti pamilya. Gapo iti babae. Pare. Nasulisugak. Diyak nalapdan. Anyangay nga rod. Napasamak daytan. Namnaskan ko maakin asaritam ni misis mo. Surtem kit di. Ta saan nakaakinugtaran. Uno saan? Kinaramutan. Naanos kit di ni misis mo. Narigat gayam tinaulimak a tao. No makapungtot, pare. Nakabasol ka ngamin. Isungan ano sa mga ayaywan. Barang agsubli pa iti sigud apan nakilangan naken ka. Kaasi dagiti ubing, no kasta nga agsina kayo. Anya nga iti planom iti dayta avan. Nakaparada mutlatan di tasangwanan ti balayaw. Planok nga ilakon tatang. Apay nga ilakom nga eh. Kat dayta ti pagbirukan nyo kini Arnold. Pinapanaw kon. Jakon kayat nga agsublipay. Anak, ikampay iti may sa agundaway. Na minsan lang nga nagkamalay pinapanaw maun. Makunam day tatatang. Ta saan asika ti adda iti kasasaad ko? Saan asika ti nasaktan? Nagtalakakan kwa na. Binaybay akno kasta nga adda kain-inawag na ababae. Ngam sa balimat gayam ti inararamid nan. Wait, nakabasol ni Arnold.
Ang pakawanam, ta asawa mat. Aramidam dayta para kadagiti anak yaw. Nanang, tulungan da kumamot ka ni Pasita. Kaya't kung agawid, amo kakaguranak. Napan ni tatang mo iji balayaw, napan na kinasarita ni Pasita. Kasta ka din, Nanang? Wen, anak ko. Uray di mo ibaga, aramidan mi amin akabaalan may, tapno agin nurnos kayo ka ni Pasita. Saan mi akayat amaperdi ti pamilyayo, anak ko? Jakmat kahit mapasamak ti kasta, Nanang. Basta saan ka mauma ang mga ayo ka ni Pasita. Amamok ti anak ko. Nalakagumurgura, ngam nalakamot ang maikat tigura na. Italaang dayta. Ngam no ipakita manapudno kay ti panagbabawem, sigurado apakawanan na ka. Daddy! Daddy! Oh, matinag niya ading mo. Aginayat ka. Anyangay dagiti ginatgatang mo, Daddy. Ay, ayam niyo ko ni ading mo. Ken biskwit para kada kayo. Ayan nga iti para kini Mami. At da dito ibag ti para kan kuha na. Sige, Daddy. Tagay ayam kami pa kini Ading. Ading, umay kan. Hindi nakadin ko silapan. Naminano ako na nagsubli-subli diti balay. At umawdawat iti pamakawan. Diya ko na ulitin dahi dya, Pasita. Ikarik. Ikan na kumapay ti may sagong daway. Nagsakit nga min tinaramid mo. Nagtalakakan ka iti kastaunay. Ngam nagpabahay kalatan. Pakawarin na. Uwan. Nagbindutak. Ang pakawarin na. Tinakarakupan. Mailiw akong kada kayo kadagiti anak ta. Ang pakawarin na kuman, Pasita. Gapu iti pamagbaga dagiti naganak ko, napakawan ko ni Arnold, Mr. Lonely. Kat mang namnamaak, asaan nan nga ulitan pa'y, ti panagbasol na. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Pasita. Pagayam Pasita, nasaya at tainik kampay iti may kadwagon daway ni Arnold. Talagang amin nga uray sa dino, adda sulisod. Ket no narukup ka, talaga apailuyos ka. Ituloy mo ti mangipakita iti panagayat ken pamateg mo iti asawam. Iti kasta, awanan ti rason tapno agbasol ken ka. Sapel ako tagtultuloyen ti ragsakyo nga agasawa ken ti sibubukel a pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Pasita iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kiniti madireksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.